Uzliec skaļo. Nu, tad pagaidīsim vēl 5 Spēlē in Nederlanda. Nē, pagaidīšu vēl 5 minūtes. Uzliekams tu saviņojumā ar vienu datu. Tu saviņojumā. Nu, es uzdziedāšu, labi? Jā. Tu saviņoji mani Ar vilni debītu. Tu saviņoji mani. Nemaz to nezinot. Tu saviņoji mani, debes apgreznot. Tu saviņoji mani, ar skaistām acīm tavām. Tu saviņoji mani, ar skaistām debes acīm. Tu saviņoji mani, ar vilni devītu. Tu saviņoji mani, nemaz to nezinot. Tu saviņoji mani, pat nepamanot. Nu? Nu, tā taču nav dziesma. Es esmu kamerā ielikusi, tev jādzied tagad ar to dziesmu. Tās es neatradu lyrics. Nu, priekš kam tu šito uzliki? Izslēd. Tu gribi vēl lyricsiem? Uzliec vienkārši, lai skan. Jā. Saviņoji mani, nedarot. Tas esmu tavs esi. Tu saviņoji mani, tu saviņoji mani, ar vilni devīto. Tu sastāv savus, uz savus
Aiznestu mūs abus uz salu skaistāko, atrastos. Aiznestu mūs abus uz salu skaistāko, ja tikai vienam otram mums vieta atrastos. Vienam otram vieta atrastos. Nu, zvanām vēlreiz. Jā. Un tad tu vecājiem iedienādi, ka tu gribi viņu satikt tajos datumos. Savu vārdu pasaki. Un pasaki manu telefonu numuru, lai pazvanu 07. Välkommen, Lilian Ahlström. Svarar inte. För att spela in ett meddelande, tryck 2. Koppla samtalet till telefonist, tryck 9. Hej Lilian Afrodo, detta är Rut Retuma som ringer, Anton Robert Retums mor. Jag ringer dig på grund av att, som du kanske har hört, så har jag arbete i Lettland och jag bor permanent i Lettland. Och jag tänkte bara om jag kunde träffa dig, för jag tänkte åka runt den 20 till 21 till 22 till Sverige. Så den 20, 21 eller 22 om vi kan definitivt bestämma ett möte. Det skulle vara helt underbart. Och du kan nå mig på 0703 99069. 0703 9 till. 069. 3 nior. 0703 999 069. Det är 3 nior där i mitten där. 0703 3 nior 069. Hej hej. No tá, doda mestre.